umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya pop Justin Bieber mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 10 Kamena 2022 yatangaje ko igice kimwe cyo mu maso he cyafashwe n'ubumuga kubera indwara yitwa Lamse-Hunt syndrome iterwa na virusi ya varicella zoster izwi cyane mu guteza indwara y'ibihara. Justin Bieber yavuze ko imitsi yo mu gutwi kwe n'imitsi yo mu maso ye yibasiwe n'iyo virusi bituma igice kimwe cy'isura kimugara. Yagize ati, iri jisho rimwe ntirihumbya n'igice kimwe cy'umunwa ntikiva aho kiri. Abashakashatsi bavuga ko iyo umuntu yarwaye ibihara akiri muto, iyi virusi ya Lamse-Hunt syndrome ishobora gusinzirira mu mubiri ikazigaragaza inyuma mu isura y'indwara ya Lamse-Hunt. Impamvu yabyo ntabwo abashakashatsi barabimenya. Mu bimenyetso byayo harimo kumva uburibwe n'uburyaryate mu gutwi ndetse no hanze y'ugutwi. Umuntu agashaka kwishima cyane. Rimwe na rimwe byibasira ururimi n'igisenge cy'umunwa. Bitewe n'ubu buribwe mu gutwi kw'imbere, abantu bafite ubu burwayi bashobora kugira isereri nyinshi bakazungera cyangwa bakumva ibintu bisamira cyane mu gutwi. Indwara ya Lamse-Hunt ishobora no gutuma umuntu atakaza ubushobozi bwo kumvisha ugutwi kwafashwe. Ishobora kandi gutera intege nke, kunanuka mu maso cyangwa kumugara ku ruhande rwibasiwe na virusi nk'uko byagendekeye Justin Bieber. Ibi bishobora gutuma uyirwaye ananirwa gukoresha ijisho, gukoresha imitsi yo mu isura nko gucira umuntu isiri, akananirwa kurya n'ibindi. Iyo umuntu ari kuvurwa ahabwa imiti nka prednisone kugira ngo igabanye umuriro, kubyimba ndetse n'uburibwe. Justin Bieber yijeje abafana ko azakira akongera akamera neza kuko kuri ubu ari kuvurwa ndetse agakora n'imyitozo yo mu maso kugira ngo imitsi ye yongere ikore. Amakuru Mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.